Man on. Halo, on. Dewi Hmm, makan apa tuh? makan risoles. Iya. On, Cek. Man on. Mbak Wati, Ya. aku lebih fokus ke sampean dulu ya, karena kemarin sampean kebanyakan domblong. Saya nggak tahu pelajaran kemarin domblong itu sampean paham, atau mendengarkan, atau ngantuk, atau lagi ngelamun. Ya. Oke? Sarah. Ini kita dengerin. Fokus ya. Ya. Oke? Oke. Oke, Mbak Tur sudah 2 hari di PT, pelajarannya apa aja 2 hari? Di PT 2 hari. Ayo. Kayu suci ke, kayu suci kayaknya dirubah-rubah lagi, ditambah-tambah lagi. Terus? Tadi yang dirubah itu belum apa karena dicocokin sama biodata itu katanya. Jadi mau hafal lagi. Mengapa? Beda lagi, oke. Sekarang ke buah atau sayuran. Tak tambahi pelajarannya. Kalau sayuran kae ngapal kok ngendi kita ngomong apa tok sing ngapal. Matanya lihat saya. Halo, halo, halo. Halo. Hei, Nah, matanya lihat saya. Oke? Jagung apa? Kalau nggak ngerti tanya saya. Jagung apa? jagung sukmai. Oke. Jamur? Saya tahu anu nih. Jamur belum tahu sih. Jagung. Aku lali nih. Tunggu pas kelingan. Jamur aku belum tahu loh. Moku. Moku. Tunggu apa tunggu teh, Ceh? Moku boleh, tungku boleh. Kan macam-macam jamur banyak. Mauku, Mm-mm. tungku, mauku atau tungku ngono lah. Kan dua-dua nih. Bawang bombay. Bawang bombay. Bawang bombay. Yongchong. 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 Chong. Ah, Pakai C. ya. Pakai CHONG ya kena Yongchong. Asparagus. apa? Asparagus. Asparagus. Apa? Losun. Oh, sama fokus deh. Cece lo fokus. Losun. Losun. Lawson. Hmm. Lawson. Hmm. Lawson. Losun. Losun. Lawson. Ya, Lawson. Daun salad. Daun salam. Salad. Oh, daun salad. Hmm. Oh, daun salad. 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 Salad kan? Ya. Teh. Salad. Tong sang choy. Tung. Sanjoy. Gobes. Gobes. Thailand. Apa itu gobes? Oh, gobes ye coy. Ye choy. Ye coy. Brokoli. Brokoli Thailand pa wis iki ngene. Oke, sawi putih. Wong apa? Tadi juga Lucy nebain aku itu. Yang tahu aja lo nebain. Dicecer. Dijejer. Iya. Sehari nanti aku nggak melunggu-lunggu. Apa? Sawi hijau. Sawi Sawi hijau. putih. Sawi putih wong apa? Udah tadi. Pak Joy no sawi putih. Pak Joy.
Pak Coy. Pak Coy. Pak Coy, sawi putih. Pak Coy. Sawi hijau. Hong Coy. Joy Sam. Joy Sam. Jo Sam. Jo. Sawi hijau Jo Sam. Sawi hijau aku rono. Jo Sam. Joy. Joy Sam. Joy Sam. Joy Sam. Sawi hijau Joy Sam. Toge. 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 Toge apa? Ngacoy. Joy. Nga. C. Joy. Nga. Joy. Sawi hijau apa? Ya udah. Sawi hijau apa? Joy. Sam. Joy. Joy Sam. Iya benar. Kang Isri wae kok. Joy Sam. Ya, Joy Sam. Toge apa? Joy. Oke. Joy. Daun ketumbar. Sama dengan seledri enggak? Bukan. Nggak ngerti ya. Dewe. Oh daun iya yinsai iya mangkai iya. Iya lo mangkai aku kali kan iya. Yinsai iya. Ya kan sama kan kita diskusi yinsai. Kailan. Kailan. Anu sawi. Sing godhonge kaku kae lho apa to. Sawi pahit. Ya sawi pahit ya kailan. Kailan. Kailan iki bahasane. Iya. Sawi pahit. Aku ngerti iki sing godhonge rada kaku-kaku kae sawi pahit. Bunga kol. Bunga kol. Kol. Bunga kol apa? Ye Joyfa. Joyfa. Ye. Ye. Joyfa. Oke. Sawi putih besar. Sawi putih besar. Sawi putih besar. Sawi putih besar. Besarnya maka apa? Nggak tahu. Wong apa? Wong apa? Sama toh. Sawi putih tok sama sawi putih besar. Sawi putih Pak Joy. Itu Pak Joy. Oh yang wong apa itu sawi putih besar. Dek ngono mah putih bener. Mangkai. Wong apa? Tadi kok bener iya. Lu sini rada anu, rada ngantuk. Wong apa? Oke? Iya, iya. Sawi putih sing besar. Wong apa? Oke? Oke. Gatel deh. Teratai. Teratai. Apa? Nggak tahu. Teratai belum. Lin ngau. Lin? Ngau. Ngau. Lin ngau? Ya. Ngau sapi. Ngau ke pada sapi?
Aja dinyang. Lin ngau. Lin ngau. Jahe. Jahe. Sikil apa? Sikil kio. Jahe kio. Keong. Keong. Kiong. Nah, Kiong. Kiok karo kiong. daun bawang. Daun bawang. Daun brambang toh. Daun brambang padha. Lah iya toh? Beda. Cung. Daun bawang iki daun brambang. Cung. 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 Cetak yang cung. Cung. USG. Cung. Timun. Timun jengkuang. Oke. Daun seledri. Daun seledri. Daun seledri. Saingan. Saigan. Sama aku. Saigan. Gan. Saigan. Oh, sama batang sama ya, Cek? Ya. Saigan. Bisa juga ganjoy juga kena. Ganjoy. Ganjoy. Ganjoy seledrinya aja. Oh, sama. Sama daun seledri juga boleh. Daun seledri sama daun seledri. Oh, jadi ganjoy sama saingan itu sama. Saigan. Saigan. Ora saingan. Iya. Aku mau cepet. Saigan. Cabe merah. Cabe merah. Cabe merah. Cabe merah. Merah. Cabe hijau. Cabe merah ya apa? Nggak tahu. Hong laciu. Gitu, Cece. Hong laciu bener Lucy. Hong laciu. Masa jadi Lucy nggak bener ya bener. Itu kan Mandarin karo Kantonis kan beda. Timun suri. Nggak tahu aku timun suri lah. Timun suri. Chit quái. Chit quả. Cit kuah. Chit quả. CIH. CIT. Chit CIT kuah. quả. Chit quả. Oh, oyong itu sama oyong sama, C. Oyong ong choy. Timun suri yang saya kayak. Oh, beda lagi. Oyong juga cit kuah. Wortel. Wortel wong lepak. Pare. Wah. Pahit. Wah. Pare apa? Kuah. Kukwa. Daging sapi apa? Wow, yuk. Stik sapi apa? Nyoba. Daging kambing apa? Yang yuk. Oke. Daging babi apa? Cuyuk. Stik babi apa? Cubi. Ya Allah. Apa? Yukba. Juba. 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 Cuiba. Daging ayam? Daging ayam kayu. Paha ayam? Paha ayam kayu. Kaipe. Kaipe. Kaki ayam? Keyok. Bebek bakar?
Oke. Ngerti. Udang besar. Udang besar. Udang hai ya. Longha. Longha, ya longha. Udah ada lupa. Udang. Udang ha. Kepiting. Kepiting. Jangan lihat repean, fokus. Kepiting. Hai. Hai. Nah, kerang. Kerang Hin. yin. Nah, Yin. kerang ijo. Yin ya. Kerang ijo. Yin. Cheng hao. Cheng hao. Jeng hao. Nah, kerang ijo. Cheng hao. Jeng hao. Cumi-cumi. Cumi. Lali aku. Yao yu. Yawi. Yao yu, cumi-cumi. Ikan. Ikan yu. Cumi-cumi. Yawi. Kerang ijo. Jeng hao. Yang lagi. Halo, ngomong apa? Jeng hao. Cheng hao. Sekali lagi. Jeng hao. Oke. Jeng hao. Abalon. Abalon apa? Pau yi. Ya, pao yu. Salmon. Salmon. Salmon yi. Ya, tahu. Taufu. Telur ayam. Telur ayam. Telur ayam apa? Putus. Apa? Telur ayam kaitan. Oke. Wes, cukup sampai di sini. Ben gak ngantuk, ben gak meledos. Diulangi lagi sebelum tidur, ben ngelontok. Sesok tak tanya lagi. Random. Oke? Oke? Oke. Septi mana Septi? Aku mau ngomong. Apa? Kan kalau aku ini kan baru ya toh. Terus? Kalau bisa twin sama orang yang lama yang bikin kalimat itu ya aku meledos. Ya gak ngerti, tanya no. Gimana gitu? Tanya no. Harus mengikuti mereka gitu. Misalnya kan orang itu udah kuliah baru TK kan nggak mungkin. Lah makanya sampean waktu istirahat tanya no. Kan tak kandani, gak oleh santai, pelajarannya harus dikejar. Oke? Oke. Kebelet ngising apa? Aturannya yang nggak ada aturannya tahap-tahapnya gitu kan. Ora enek tahap-tahape. Sama ya pasti yang dulu. Ora. Yang pinter-pinter itu. Sing pinter bendang lontok. Kebelet ngising apa? Kapsi. Ya. Yo kapsi. Kapsi. Kebelet nguyuh? Kaplio. Nah, menyeberang? Komalo. Nah. Warna merah? Hongse, oke. Terus sampean tanya apa lagi, Mbak Tun? Menyambung kalimat. Takon karo aku, pengen apa yang dibingungkan kalimatnya? Aku tadi kan di apa ini di yang Kaisujike itu loh. Yang Kaisujike itu kan ditambah ini loh. Maksudnya gini. Saya kerja di Jakarta 4 tahun kan. Terus disuruh nyebut cium. Terus dibilangnya pokoknya masaknya 2 sama
sama sore gitu. Yang enaknya gimana itu kalimatnya, nyambungnya? Masaknya apa? Masaknya 2 kali pagi sama sore. Itu maksudnya saya masaknya itu pagi sama sore, 2 kali pagi sama sore itu gimana apanya enaknya kalimatnya itu? 每日2次煮飯，朝頭早同夜晚黑。Liongji 煮飯， Liongji 煮飯， Juifan 每朝頭早同夜晚黑。每朝頭早， Muiji Daujo Muiji Daujo terus 同夜晚黑。 Mai gitu Ya, 同埋食晚餐又kena。 Dongmai Mangjan gitu. 食晚餐。 Dongmai Sek Manjan. Dongmai Sek Manjan. Dongmai Sek Manjan kurang juga nih. Sek Manjan. Dah malam. Ya kan sore karo si malam. Sore karo malam itu pagi. Wes, takon apa neh? Takoni gak iso apa? Apa sih, Mang? Ana sing gareng ngadeg mah ditakoni apa? Apa ya, Mang? Wes angel. Alah, umur 289 mengekleru 80. Heeh. Yang nanya siapa? Coba mau nyonglu, mau nyonglu. Takon apa mau? 289 ngono lho, aku gak salah yang apa sih makanya aku ora ngono ambu lali. Apa sih ditekoni mau? Aku lali ngene iki ditulis. Sing paling pinter dhewe sapa? Sing paling pinter. Sing paling pinter sapa? Pinter tetep Mbak Sari. Sapa? Yang paling pinter Mbak Septi toh. Septi andalan. Mana Septi? Mbak Septi. Mbak Septi ada enggak Mbak Septi? Jeruk ono. Jeruk Mbak Yuli no. Wong arep terbang bulan ini ya. Terbang bulan ini? Jadi bululah jare-jare. Jare Bang ngono. Soale aku terbang sampean ganteni aku. Moh. Moh ra nek bayarane aja gelem. Moh ngono. Cepet mabur. Aku yang pengen kayak mabur kok kon ngenteni aku. Ndi wonge? Kalau wonge jadi tekan ngenteni dhek mabur ya moh aku ngono. Oma Cece. Hau, kok Lea? Katanya sampean sing paling pinter bahasa. Rene, takon. Ini loh, Cek ngajarin ngomong teteh neneng. Oh, ya. Iya, Neng. Oh, Cek siu-siu, Lucy, Cece. Sik siu-siu ah. Lekam ya cok me sama. Lekam ya cok me ngansek sama. Lekam ya cok me ngansek sama. Oh, apa Lucy? Apa, Cece? Lek jika cok me ngansek sama. Kamu sekarang Cok pakai baju Cok pakai cek sam cok me ansek ngansek. Nganse biru ha. Sekarang pakai baju warna biru. Iya. Apa? Biru baju Cece. Bahasa Kantonisnya apa? Lekam ya cok me ngansek sama. Kamu sekarang pakai baju biru. Kamu sekarang pakai baju warna apa? Oh, nganse. Oh iya nganse iki warna lo ya Allah.
Chọn mê ngàn sek sama. Chọn mê ngàn sek sama. Ngance ya warna apa? Oh, biru. Lamse, lamse. Jawabnya piye kalimatnya? Ojo. Lamse sam. Lamsek sam. Oh. Ok. Lê Hà Yến này họ hậu kỹ rồi à? Hayani. Oh, kamu di Indonesia belajar berapa lama? Oh, Samkoyut. Sam cô duyệt tên hay xe cô duyệt à? Jaamto, sekoyut, sekoyut. Chạm tốt xe cô duyệt. Jece. Hai. Dạ một qua chú lê lô cô nga. Dao. Dao. Putus-putus, Jece. Dạ một qua chú lê lô cô nga. Putus, Jece. Dao. Waju, Jece. Ngok qua chưa chúc cút à. Tim Jece ngosong hai Hong Kong chơi à. Lê sân hay Hong Kong cho ye cho Vân mê à. Apa dia? Lê sân hay Hong Kong cho ye Vân mê à. Wan Chin Jece. Vân chín bé pin cô à. Lê Văn Chín à? Tengok Bang Mai. Lê Văn Chín à? Bang Yêu hai okay. Lê Văn Chín à? Kosong Wan Chin, Wan Toti Chin. Quán tao đi chín. Bye. Lê Phong ca hay pin tô quán à. Apa deh? Lê Phong ca hay pin tô quán à. Chị Phan ok à? Chị Phan ok là the best. The best. Very good. Very good. Very good. Welcome to Hong Kong. Very good. Udah lulus itu. Udah lulus. Lê công trọ hay Hong Kong chiêu cô mê à. Bố bố kín hong tình hay giàu bẹn à. Bố bố kia tốt rồi à. Bố bố giờ mò lô con à. Bố bố mò lô con à. Ồ. Bố bố trong xin sang à. Xin sang giờ mò lô con à. Mô à. Ồ. Cấm lấy dùm dùm trong xin sang kịch phân à. Lê dùm dùm trong xin sang kịch phân à. Kịch phân. Lê dùm dùm trong xin sang kịch phân à. Ở dưới giờ là con lột con à. Hả? Dắt cô à? Dắt cô cậu là. Lê xem sẽ truy chung cọ sông à. Sẽ truy mẹ à. Chào Phan, chào Choi, bằng khe chào Tan, Trình Yi, Trình Cai, Bò Chú, Bò Thường. Ồ, ok là ngô son sẽ kacang goreng. Lê xem sẽ chén à. Lê Phong ca có lê. Lê Phong ca có lê truy kacang goreng à. Lê Phong ca.
Ya, leko lecha hong chu à. Pai ngô kong se cả. Ok. Leko passport cậu tim mẹ à? Cậu tim. Ồ, gì cả tăng visa mẹ à? Gì cả tăng visa? Tăng visa. Cái gì về Hong Kong à? Sắp có dữ. Iya, kurang lebih bulan 10 ini akhir. Kamu koyut ya Lucy? Lucy. Cece. Ha. Tabiut. Mei. Bulan, salah bukan. Sắp dữ Mei. Akhir bulan 10. Ya, akhir ke Mei toh. Ha. Ha. Oh iya, Mei akhir. Kunis apa tak tulis Maktun. Maktun kapsi ce. Mak tuan kap sih. Ya, Sắp bulan. sắp dữ Mei. Sắp dữ Mei. Cantor Tabiut Mei. À. Chăm tôi sắp dữ Mei ngô về Hong Kong. Hai Dede, Wah Dede. Pin cô quả bê lê thang à. Ngodeng Mem Fani Dongo apa ya? Hả? Bean. Bố. Bean apa lo C jenenge? Bean. Bean dulu. Katin mau WhatsApp. Lê man cho Fanny chè chè à? Apa? Lê man cho Fanny chè chè. Hả mấy? Hai. Ồ, ok la. Good luck, good job. Ngô tăng lê hài Hong Kong, ok? Oh, Dede, coikin hai Hong Kong. Bye bye. Apa? Wes, semuanya suruh belajar yang pintar, oke? Bye bye.